إمامنا على هداية الله آمسنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, moga kita mati di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, moga kita mati di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa, kalam Rabbina ala nuril Mustafa, كلام ربنا على نور المصطفى، كلام ربنا على نور المصطفى. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمسنا، خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمسنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, moga kita mati di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, moga kita mati di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa, kalamu Rabbina ala nuril Mustafa, كلام ربنا على نور المصطفى، كلام ربنا على نور المصطفى. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمسنا، خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمسنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.